Pozdrav svim vernim pratiocima On Wait, ovde sam sa pobednikom uvodnog meča večeri, Fran Lukom Đurićom. Fran, kako se osjećaš, evo, koji su prvi utisci nakon meča? Osjećam se ko pokojni, jedva stojim, žuljenim sam pukle na nogama. 2 dana prije, evo, umro sam tokom borbe, 3. runda, 2. taj prelaz, ali evo, osjećam se neopisivo. Jednostavno, dao sam sve od sebe i sretan sam s tim, ponosim se time. Svaka čast, stvarno, meč je krenuo u prvoj rundi, Boris jako žustro, ali ti si izdržao taj prvi nalet i posle si na pravi grind, da kažem, na to svoje odlično rvanje odradio. Imao si samo, 5 dana da se spremiš za ovaj meč. Evo, kakav je osjećaj tako na short notice upasti? Nije mi prvi put na short notice. Evo, koliko imam borbi, 5, ovo je 6. Nijednu borbu nisam imao protivnika kojeg sam trebao imati, svaki put se neko promijenio zadnji tjedan, tako da ovo mi nije ništa novo. Jedino što mi je novo, što se nisam spremao, taj zadnji tjedan sam skidao kile, samo nikakve posebne pripreme tu nisu mogla biti. Tako da ja sam uvijek spreman, po tome ću biti poznat. Baš sam pričao sa tvojim trenerom Stipom Todorićem juče kako tvoj skor ne pokazuje koliko si ti zaista kvalitetan borac. Imaš samo 19 godina, koji su ti planovi za dalje? Da li želiš da se vratiš brzo, što pre u kavez ili ćeš napraviti neku pauzu možda da napreduješ? Što se mene tiče, može i sljedeći vikend ako će biti neki event. Mene stvarno ne zanima, ja bi se borio svaki dan dok mogu, jer živim za to i to je to. Svaka čast, Frani, hvala ti na tvojem vremenu. Pozdrav ljudi!